Baba be sen adam olmayacaksa yordular sen beni burada. Remeleni ses eleme. Koy baban gelsin. Koy deden gelsin. Ha. Selamun aleyküm. Haylaş. Selam ol necəsən? Ne olub da müdürcünə? Başıma dolanım. Senin bu oğlun cicdi. Maymaqdır. Ne tür değil maymaqdır. Maymaq sənin dədəndir. Ne? Deyirəm mən dədəsiyəm. Gəlmişəm görəm neyniyib daxı, ne olubdu? Cəyyan nə mənədir? Dey görüm mənə. Ben buranın müdürü değilim. Bəli, siz müdürsüz. Oğul kaç gün müdür heyettedir. Yes. Tezcə. Başına dolan. Yo, orada değil. Heyette değil. Orada Ki değil. kömeğe kilasladı. Kesebilsem mesela orada değil. Təhvil aldın. Dedim maymaqdı gördün. Necə neynədir ki bu? Olan bebeğe ben burada değilim. Bu beni aktarır. Baba bəlkə getmisən müəxəsiyə, uşaq ad qoyarlar.